بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، درسنا اليوم حول ما يسمى بالمجاز العقلي. Pengajian nato hapon ini مادة البلاغة علم البيان. Muna yung pagtawagon المجاز العقلي. المجاز العقلي العقلي أو نشدها روح اللي فبسم يكون مجاز عقلي عقلي. تمام. نقانا توني مجاز مرسل. مجاز مرسل وني معنى سي مجاز مرسل. ميدين تاي مجاز مرسل يا شيخ. فيما قاتمتم سي مجاز مرسل تشبيه حذف أحد طرفيه لعلاقة غير المشابهة. إن علاقة بقون مشابهة. مجاز المرسل أولو نمان أسباب، أولو نمان علاقة سببية، المسببية، المحلية، الحالية، الجزئية، الكلية، باعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. إن يتم pagtag kan ya مجاز مرسل. بهاون pangadyon na to مجاز عقلي. مجاز عقلي. Ang kan siya tiyawag مجاز عقلي إن مجاز مجاز عقلي bukun siya halafaz, bukun siya halapal, bukun biya si mga majaz mursal halapal, kabistuhan mo o pangilahan. Ang pain ini in majaz niya kapahaman mo na sadya akal mo, kapahaman mo na sadya sinin siya majaz bil aql. Kapahaman mo in siya majaz bil aql haqqal. Bukong biya si mga majaz mursal kaingatan mo magtuy majaz sa babaon lafaz lapal yaon bukon tuod siya majaz, bukon si haqiqa majaz halapal mapilasat mo siya magtuy halapal. Ada po ni majaz al aqli kaingatan mo in siya majaz wayroong partandaan niya halafaz sumagawa bil aqli tadrik tudrik bil aql. Ma ma'na tudrik bil aql? Abutan mo labayha akal pikilan. Kanda siya tiyawag al majaz al aql. طيب kuma kita misal. نعم. Muna-muna bang ako imian laung ko na traffic indan kaina
na traffic indan doon na Boulevard. Na traffic indan. Impangasubo. Ono dani magka-traffic. Atawakan mga sasakatan innahin ang sabab singkya traffic sindan. Bangkan niyo. Magka-traffic indan? Di. Sa magka-traffic sa sakatan ibang tao. Naam. Narain doon kahatihan mo sinaun majaz. Majaz, aqli. Tay. Kung makita misal, sambil kita pag-usalon tarasan. Mangko imian pataulong mo si mahayain bilik. Imbilik magsahaya. Bangkam. Lang ko kay mo si mahayain bilik tuan. Unim magsahaya ilaw at bilik. Ilaw kong bilik. Atin yaon majaz habis sara. Tamam? Sambilin kato aun da majaz. Bilang taka mo pamahan kabtangan sinhambuk manusya laung niya bana Amr ibn al-As Madinat al-Fustat. Bana Amr ibn al-As Madinat al-Fustat. Biangun هي عمر ابن العاص in دائرة فسطاط ها مصر. دائرة فسطاط sambil biyaun yaun din fustat. Biangun hi Amr ibn al-As in city Fustat. Daerah Fustat. Impangasubo in nagbangon ono hi Amr in nagbangon. Isa-isa niya rin nagbangon. Ba't siya nakura? Siya nagbangon siya at awas sundalo niya. Sundalo niya. Bukon siya. In nagbangon sinhambuk daira rakula mga sundalo niya. Bukon hi Amr. Tabi. Mga kuimian fataha. Amr ibn al-As Misra yukab atau naukab hi Amr ibn al-As in Misr yukab labay hapagbuno naukab nila nakawa impangasubo in nakaukab sinhula Misr siya hakikat siya ra atau in nakaukab mga sundalon niya nagjihad haran sin Allah Ta'ala. Sundalon. Hati niya yung kabtangan niyan aun majaz. Bihaddiin mo kaya ingatan sin aun majaz. Ha? Aun din dun lapal manunjuki ha majaz. In fataha, haqiqa. In amr, haqiqa. Haunu mo kaya pahaman sin aun majaz bil'aql. Long muri kudanan sin akal. Siya nakaukab. Nagbuno isa-isa niya. In nakaukab, sundalo niya. Siya sadyain, nagnakura. Yan kasi hindi ka to. Magbisara lang niya, nagbangonin nakura, biyangon lang nin sin nakura. In KCC, biyangon sin mayuling KCC. Mayulin nagbangon. Kita mo nagsangkol, nagpala rin doon inda, mayul dalipi rin doon, nagsangkol. Way! Isyuin nagbangon, amoy mga piyagtangdanan manusia nagbangon silya. Idan aun majaz, aun majaz. طيب. Unin ma'na sin majaz al-mursal o majaz al-aqli. Yung kapahaman na muna. In majaz al-aqli isnadul fi'l أو ما في معناه إلى ما هو إلى غير ما هو له. Pasandigun. Ito nyo rin isnad, pagpasandig. Sin fi'l, amoy hinang.
pagpasandig sin hinang, biasim biyad diin, biasim mga fataha, nakaukab, iban sin mga bana, nagbangon, pasandigon, in fi'il, pabukon kaniya. Pasandigon, in fi'il, pabukon, amuin kaniya, atawakan, pasandigon, in magma'na fi'il. Pasandigon in fi'il, atawa magma'na fi'il, sabab maka, tara hindi aw mga ismul fa'il, ismul maf'ul, magma'na ra siya fi'il. Bukon siya fi'il, sa magma'na siya fi'il. Tamam? In ismul fa'il, magma'na siya mabni lil ma'lum. Law mu al-fatih, al-fatihu, magma'na siya alladhi fataha. Al-maftuhu, magma'na siya alladhi futiha. Tamam? In hatisin u'id, majazul aqli, siya na yung pagpasandig sinhinang, pabukon kaniya. Biasim biyad diin. Tabi humay. Hinang fataha. Hinang fataha. Naukab, hi Amr. Siyandig mo yung pag-ukab kan siyo. Kan Amr ibn al-As. Impangasawin nag-ukab siya. Atawa sundalo niya. Sundalo niya. Hati niya, siyandig mo yung fi'il, pabukon kaniya. U'id. Bana Amr. In fi'il bana. Tamam? Nagbangon, biyangon hi Amr ibn al-As. Impangaso, siya nagbangon. Atawa sundalo niya. Sundalo niya. Siyandig mo in fi'il, pabukon kaniya. Bukon siya yung nagbangon. Aun dahin di mahdhuf. Aun dahin doon, uno, mahdhuf. Unin takdir, law mufataha, juyushu. Naukab sin sundaluhi Amr ibn al-As in Misr. Hada huwa. Amuinin hakikat. Kaniya siya yung tagsuko, sila yung tagsuko sin fataha. Bukon ni Amr. Kanda lang sin ta'rif, huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'na. Kama'na rasin fi'l, biasin ismul fa'il, ismul maf'ul, ila ghairi ma huwa lah, bukon kaniya. Tamam? Tamam wala la? Kaya pahaman niyo na taway. Nakakatunay sa pagkahawa. Mga kuimian, adaatil hujra. Misal, adaatil hujra. In hujra bilik. In fi'il adaa. Simahaya imbilik. Siyandig ko yung pagsahaya pabilik. Siya ba yung simahaya? Siya yung simahaya. Nakita ko bilik, nagsaya isa-isa niya. Unin magsahaya. Ha? Tampat simbilik. Bukon bilik yung magsaya. Hati niya, aun day ni takdir. Law mu adaat makanul hujra. Tampat simbilik. Bukon bilik yung magsahaya. Tamam? Naam. Nabang ako imiyan, na traffic indan. Unin nag-traffic. Siyandig ko yung pag-traffic padan. Unin na traffic ya, Shaykh. Dani mag-traffic, nakita ko yung dan, nagdugtulwihan. Insuitable, nagdawrugtulan. Iban sinsan roki. Atawa sa sakatan. Long muzdahamat man fi syawari' na traffic in yaun haran amo na manu siya ibansin mga sasakatan. Tamam? Tamam wala la? Mafhum kaya pahaman na bang uno? Isnadul fi'li aw ma fi ma'na ila ghairi ma huwa lah. Bukon ka niya. Naam. Tayyib. Tod ka mo sin panagnaan bait. Impanagnaan bait kabtangan sin mutanabbi yasifu malik ar-rum. Sifat niya kato in nakura sin Rum
ba'da an hazamahu sayfud dawla. Puasin naruy siya, naruag siya sin, nakaruag kaniya sayfud dawla na kurasin muslim. Kimanta in mutanabbi. Tinabi kiwanan niya ba ini? Uno tayong bangkato yung kimanta ini. Kiantahan niya. Uno tayong bang pakato, sinug. Biya nagpaluto pabisara. Laong niya. ويمشي به العكاز في الدير تائبا وقد كان يأبى مشي أشقر أجردا. الله أكبر. ويمشي به العكاز في الدير تائبا. Kita ko lang niya sultan sin room dia ugman hapagbunuan. Yamshi bihi al-ukkaz. Dia siya lang niya miyanaw sin tungkod. In-ukkaz, tungkod. Al-ukkaz, tungkod. Dia siya lang niya miyanaw sin tungkod. Isin di makan niya miyanaw? Tungkod hindi mamiyanaw kan niya. Dia siya lang niya sin tungkod miyanaw harap pa dair. Kaya yung dair? In dair biya siya simbahan sibi-sibi. Dair. Pagtag ka niya. Dair. Sibi-sibi simbahan. Biya siya simbahan ba? Sibi-sibi. Na. Dia siya lang niya miyanaw sin tungkod harap madtulong niya pa dair. Taiban nagtatawbat. Nakita ka mo si mga Christian at tawakan uno na mga mo yung biya takarusa nagkukuhan siya na simbahan na. Nagtatawbat lang. Makaulong lang niya miya manawriya na lang na sintungkod niya. Ati niya, tungkod na hindi ma. Bukod na siya hindi mahatungkod. Tungkod na hindi makan niya. Na. Wakad ka na. May kanlaw niyang kaunan niya. Sinway pa min pagbuno. Ya'ba. Di lang niya mabaya. Masya. Di lang niya mabaya. Sinhantang panawan. Ashqar ajrada. In ashqar amuin kura amuin malingkat kura. Ashqar yung pagtag sa mga Arab. Warna pula. Amuin kura warna pula. Ajrad amuin haupo in buhok na unsan buhok sing kura haupo ajrad in sa lingkat sarayaw-rayaw kura sin mga Arab ashqar iman ajrad atin niya warna pula haupo in biya buhok niya hindi hamuin buli po kayo niya ini tamam sipat yan sin kura bang manawin kura ashqar iman ajrad malingkat na kumanin panawan niya biya maartimad to yag hinungod niya. Impanawan sing kura ashqar iwan ajrad. Naam, biya sin panawan sin, amuin na kura na kauna. Intag na along niya, bang mapabuntulon tayong bisyara. Intag na along niya, impanawan niya, mapit na kuman, mang makato. Labilong niya ring sinamuin kura ashqar ajrad, ilingkat sin panawan niya. Dia ugman long niya naruag, ando, diya na siya lang na sintungkod ni harap pasimbahan nagtawbat patuhan. Kaya pahaman niyo. Hada maana. Yamshi bihi al-ukkazu fi ad-dayri taiban wa qad kana ya'ba mashya ashqara ajrada. How nurain dun majaz aqli. هون مجاز عقلي العكاز siyandig niya in fi'l yamshi pakain paukaz impangan subuna kita na kamo tungkod miyanaw nakita na kaw mangbukon dalutaw yung duma nakita na kaw tungkod miyanaw isa-isa niya abadan isim magpanaw, tao. Kaya may ta siyandig in pagpanaw.
maun patungkod. Amoy ning bahat. Unoy sabab, may ta siya siyandig maun. Sabab lakon mo. Hail mul balaka lakon mo, may ta siyandig maun. Diya siya miyanaw sin tungkod niya. Kaya bintungkod di magpanaw, majaz. May ta siyandig yung pagpanaw maun patungkod. In sabab, in jawab, sababin tungkod, sababun lil mashi. Siya'y mahinang sabab sin hikapanaw sin manusya. Fa in sabab dahin di al-alaqatu as-sababiyah. In alaqa sababiyah. Ang kanabiyutan ko nito, wa yakunul isnad ila sababil fi'l. Aun waktu yung pagpasandig, in mahinang sabab hangkan piasandig maun, siya'y sabab sin amo in hikapanaw sin fi'l yaun. Sababul fi'l. Tamam ya Shaykh? فهمت؟ طيب mari kita pahikarwa. Bana Amr ibn al-As Madinat al-Fustat. Biyangon hi Amr ibn al-As in Hamburg City, Fustat. Haunin majaz, hakabtangan. Haunin majaz. Jawaban mo ako lang musyan digin fi'il bana kan Amr, sinbukon siya. Impangasubuhisin na may ta siya siyandig maun kan Amr. Unin sabab. Unin alaqa. Unin alaqa. May ta siyandig kan Amr. Impagbangon. Sinbukon siya nagbangon. La hawla wala. Siya nakura mo natin alaqa. Siya in sabab hangkan nabangon. In alaqa. Sababiyah. فتح عمرو بن العاص مصر سيندق فتح كان عمرو سنبقون شن نقوكب حشين نقوكب جيوش ما يتسيندق مون كان عمرو سبب لأنه هو السبب سبب الفتح سين نهي سبب سين بقوكب سين هلا سبب سين نقرأ فالعلاقة السببية أخ يا شيخ ما لك يا شيخ ما بالك يا شيخ هل أنت معي جسما قلبا وقالبا روحا وجسدا malingkatin balaga ba't ko mahinang accurate tao hapag maana ang kayo ba ng tao bang man makamana o kinasalong niya la هذا ليس جيد لو sin Imam الشافعي من أراد ماذا قال من تعلم فليدقق لئلا تذهب بركة العلم أو في معنى يسيسو لون منgadji فليدقق suwaysya accurate hapag pangadji niya supaya ri malawa im barakat sin ilmo kung ko imian okay na ba palabayan na sadya la mangadji kaw Quran, bukun sadya kawang makahapal, imbasahan mo mangi datoy. May sing kayo ba ng hal, sing kamatauran maghahapal Quran, magkhatam Quran, pagkita mo, ha-Fatiha, di makapas, imbasahan. Wayroon tadqiq ha-mas'ala. Tamam? Naam. Ang kanang kakunahan, tatalib ilm mutamakkin, o tamakkun niya ilmo niya. Naam. Taib. Inhikatu niya. لو سن مككبتن نهار الزاهد صائم وليله قائم لو من إن أدلو سن زاهد ونات سن زاهد أمو انتأو ولأنا ننهلغ دنيا وينون نبوس دنيا كان زاهد زاهد عن الدنيا وما فيها تمام indum in adlaw law niya sintao zahid puasa in adlaw sin zahid puasa indum niya nagtitindog unin hatin in adlaw niya puasa sadya siya indum niya nagtitindog sadya nagtatahajjud in pangasumuray doon in adlaw aw in zahid
tauzahid. In adlaw sin tauzahid, puasa. Uno magpuasa in adlaw. Indo magtindog. Pasallaw mo naharu zahid, in adlaw sin tauzahid, puasa. May ten adlaw magpuasa. Magpuasa in adlaw. Indo magtindog. Atawa may diin. Taib. Ini kaupat. Jawaban tanyo rin yun. Bangman, kaya nga kihatihan yun iskal. Siyandig. Inamuin. In zahidin ismul fa'il. Bukun fi'il da hindi sa zahid. Ismul fa'il bima'na al-fi'il. Kada bibutang ko rin to. Isnadul fi'il aw ma fi ma'na. In zahid bima'na zahida. Laong sinhi kaupat. Izdahamat. Na traffic. Unutan izdahamat ini. Na traffic bang mga kato. Bang hasinugo no. Nakumpol na traffic. Lawakan niyo sinuga. Ba't maparealain basa na to? Izdahamat. Nasagot. Na traffic. Nasulabit. Inkarandanan. Sin Qahira. In Qahira, amo na in Cairo. Qahira, bang Arab. Nasulabit. Nasagot. Inkarandanan. Sin Qahira. In pangasumurain doon. Indan, magka-traffic. Atawa amuin haran in magka-traffic. Amuin haran. Siyandig in fi'il pag-traffic paran. In hakikat niya indan, di magka-traffic. In hakikat niya indan, di magka-traffic. In pangasubo, unoing sabab, may ta siya siyandig paran, iban unoy sabing sabab siyandig in zahid papagpuasa. In adlaw sin zahid papuasa. Naam. May ta siya siyandig. Uning sabab. Naam. Apo dulaw na. Inday hindi siyandig in fi'il pag-traffic paran in maksud day hindi tampat. Bukun kayong syawari tampat dan. Naam, in sabab day hindi makanul fi'il ay izdahamat man fi syawari na traffic in mga tauharan. Amin mga tauharan in magka-traffic. Tamam? Sa siyabot sadyain indan in maksud niya tud amuin mga tauharan. Ang kandayin dayin di in isnad ila makanil fi'il patampat. Tampat. Ang paindayin di naharu zahidi saim. Siyandig siya in adlaw sin zahid papuasa na am impagsandig siyandig siya maun pa zaman amo na in adlaw. Tamam? Zamanul fi'il. Zaman al fi'il. Imaksud sing kabtangan in magpuasa mo in tao amo in adlaw yaun. Siya magpupuasa mo kun amo in tao adlaw sin zahid. Sa amo in tao adlaw yaun siya magpupuasa. Naam. Tayyib. Mari kita isang pahikalima. Law niya jadda jidduka wa kadda kidduk. Kung na hati si mabisara, law niya malandang na. Naam. Jadda jidduk wa kadda kidduk. Naam. Biya umakyad pa mga kabtangan jipun. Ma ma'na jadda jidduk? Jadda ijtahada.
Bialaw niya nagtuyo, intuyo mo. Wakadda, inkadda bima'na ta'iba. Iban liaul na launin laul mo. In Arab magbiyad. Ipagsandig nila pamasdar. In jadduk masdar sin jadda. Jadda yajiddu jaddan. Jadda jidduk. Wakadda kidduk. Nagtuyo na laung niya. Nagtuyo na intuyo mo. Liaul na inlaul mo. Yan na si mga kabtangan sing kaymanan, azumat azamatuhu. Mahamulya, inkamulyahan niya. Laung sing kaymanan magbibisara, jun na jununo. Narupang na laung nindupang niya. Yun na may tadto. Narupang na indupang niya, may indupang, magkarupang pa. Karupang, magkarupang. Junna, makawas sa kamo kitab, janna jununo, o junna jununo. Lakad junna jununo. Ito magbiyad ito in Arab. May ita nila hipagsandigin fi'il fa masdar. Sinin masdar, di maghibal. Bukon siya maghihinang. Jadda jidduk, nagtuyo na yung tuyo. Siya magtuyo. Tuyo mo atawa ikaw. Ikaw yung magtutuyo. Ikaw. Liaul na lang nin laul mo. May ita yato siyandig pa masdar. Sinin paglaulo na mo yung tao. Bukunin laulo na mo yung laul. Siya yung paglaulon. Laul. May ita magbihay ni Arab. Hipagsandig nila pa masdar. Masdarin ini. Masdar, masdar. In isnad ilal masdar. Amin yan, rikaupat. May ita magbihay ini. Lil mubalagha. Hipag-aksid, muno ba ini? Unutan hanggalis. Exaggerate? Unutan to. Exaggeration. Exaggeration. Hipag-mubalagha. May tad to. Sa kaula-ula, may taan niya kaw. In mano siya yaon nagtuyo, nakalando nagtuyo. Sambil agun-agun na hinang natuyo na yung nagtuyo. Hapagtuyo niya. Hapagtuyo niya. Niabot na inamuin, tuyo niya na nagtuyo. Sarab sin narupang na to siya. Amoy limando na yung dupang niya. Niabot, sambil magyan ni Arab, dupang niya na narupang. Aming karupang niya na narupang. Sabab sinamuin, exaggeration. Sabab sin laul niya. Amoy napaglawakan, laul na to siya. Akun laul niya na laul. Kadda kiddo. Biat magbiat yung mga Arab. Biat na ba sing kita? Long mo, ano tayan? Nalong mo, kiangog na isabing kangog niya yaon. Uy na, yung kangog niya, pagkangog, ano siyang kiangog? Amo yung tao. Sabab sin limando na yung kakangogan niya, amo yung kakangog niya yaon, amo natin kiangog. Biat to ha, sa pantun niya. Jadda jidduk, wakadda kidduk. Laqad azumat azamatuhu laung sin Arab. Laqad junna jununo. Sabon na to laung niya narupang na yung karupang niya. Hati niya limando na to din karupang sin tao yaon. Sambil sahingga indupang niya aming karupang narupang na sambil. Siyandig pa kain. Siyandig pa pamasdar. In hakikat niya bukon amoy nini. Bukon amoy ni magtuyo. Siya magtuyo amoy tao. Siya magpaglaulon, amoy tao. Sa siyandig, mari pakain, pamasdar, majazan. Majaz. Tamam? Biyad di mo kihatihan bil-aql. Bil-aql. La hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim. Toy, mari kita pa, bay kabtangan hi al-hutayah. In hutayah, bang masabot, tumtuman yung nga niya, siya na ni in syair limando in ngi sin simud. Mangi in simud. Mangi in simud majaz atau hakika? Mangi in simud. May ta kibi in simud hi hutaya atau mangi in himumungan sin simud. Majaz ang kaptangan niya to. Unin ginisan sin majaz niya. Majaz uno, majaz aqli. Majaz aqli. Naam. Mangiin simod hi hutayah.
Aun kakitaan niya, udyoon niya, turuon niya, bisarahan niya mangi. Aun kakitaan niya. Makita, makumin ilong, nangan niya magtibay share. Makita, bulatin mata, tunay siya. Way kakitaan. Sambil di matungin adlaw, wayron na maudyo niya. Sung siya minom patubig, tubig. Napagkitaan niya bihan, na masawayin tubig, di sa amin. Sari bang dam laging bulan, kita ni dagbus niya. Kangian siya usog, way na maudyo niya, iudyo niya ng baran niya. Ihutayah. Subhanallah. Ang kanda bang auntaw pangudyo lang sin Arab, biya lang niya ihutayah. Naam. Nainang siya ni biya, amuin na hinang iralan hatungod sin parakala pagudyo. Laung hihutayah. Patao nangudyo kaniya. Laung niya la tarhal da'il makarima la tarhal li bughyatiha. Waq'ud fa innaka anta at-ta'imul kasi. Da'il makarim. Tinggalin na lang nin paghinang marayaw. Nakulong niya maghinang marayaw. Laong niya buktao. Amunsong niya udyo na, dungog ka. La tarhal li bughyatiha. Ayaw na kaulong niya tumulak maglag ka niya. Li bughyatiha, bugya mo yung maglag ka niya. La tarhal li bughyatiha. Nakaulong niya maghinang marayaw. Wala tarhal, ayaw na kaulumag. Tumulak-lumag sinamuin karayawan niya. Waq'ud, lingkod na sadya kaw. فإنك أنت الطاعم الكاسي. سبنال تدلون يا إكونا ين إنطاعم. إنطاعم اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم فاعل. بang ممعنهن سبنال تد إكونا ين مغباكاون والكاسي إبن تتمون هتاو. Kumpas niyo. Amo ba yati maksud hutayah? Biantog nin tao yadto. Ikaw na magpakaon mamura. Ikaw na ni magtatamong ha mga tao ihadyo. At away maksud niya, lingkod na kaw. Asal dalong nin ikaw ran long nin pagpakaunon na sadya. Iban ikaw na nin pagtamungon sa bablong na wayron da puspaid da mo. In maksudi hutay aray hindi, bukon niya biyan tugin tao, sa yudyo niya, lingkod na kaulong niya, asal dalong nin ikaw yan, wayron da kapuspaid dahan mo. Pakaunon na sadya kao, iban sintamungan na sadya sintao, di ilalong na wayron da kaingatan mo. Amati maksud niya. Naray hindi. Siyandig nin parakala, ta'im ismul fa'il, iban singkasi, in maksud niya ray hindi, maf'ul bihi. Maf'ul. Yusal niyan ismul fa'il, بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول إن مقصد نيا مفعول إن مقصد نيا وقعد فإنك أنت المطعوم وأنت المكسي لينكود نسجا كو إكاو na yan long nin pakaunon na sadya iban tatamungan na sadya wayron da kapus pa iddahan mo long napakain pa kaw doon na kaw ingi sinsuddahi ni hutayah. Naam. In piya kay rin doon ismul fa'il, in maksud, ismul maf'ul. Aun dihan halong siyang Quran, aun. Nungog kamaraya. Ba't niyo kahatihan? Qala Allah Ta'ala, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا المؤدق سيدي إن آياتني يا أملا سن إمام النووي رحمه الله تعالى بوكني رينها يا أملا سن إمام النووي رحمه الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Apabila mabasa mo yung Quran, ya Muhammad, bang mabasa mo yung Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minun. Papanjarihan na mo, haantara mo. Iban haantara sin mga sila
wala na mamarat saya paadlaw akhirat. Butangan na mo hijab. Unin hati sin hijab, taming. Taming uno, mastura. Mastur, ismul maf'ul atau ismul fa'il? Maf'ul. Bang mumaanahan, paaunan na mo, papanjarihan na mo, taming, masturan ketatamingan. Uy, taming ketatabunan. Kudanin maana. Ataway maana matup, papanjarihan na mo, taming, makatabon kay mo, daing kanilad. Bangka mo. Imaksud sin ayah, ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban satiran. Yastur. Papanjarihan na mu'taming, mahinang sabab, yastur. Katabunan kau, katamingan kau, daing hangi, iban sinamuin, amuin, long tabihan, kangian, mudarat sin mga tao ito. Ang kandalaw sin mga ulama, in maksud sin mabni lil maf'ul, da hindi ism al-fa'il. In taqdir niya, ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minu bil akhirati hijaban satiran. Hijab, makataming. Tampan, makataming. Bukon tampan, tatamingan. Di magmaana, di magkunda ni maana. Sa tampan, makataming. Na may tapya kay sin Quran, in kalima, in mabni lil maf'ul. Sining maana na ismul fa'il, may taunin sabab. Hada huwa al-bahr. Uning sabab, may tapya kay sin Quran. Lil mubalagha. Pag-exaggerate. Mubalagha. Uning mubalagha rin doon. Laong sin mga ulama, lishiddati sitri kaannahu huwa aydan mastur. Sabab lang niya sin intaming hibutang sintuhan, haantara mo iban sinamun wala na marat saya. Taming nakalando, sa kaula-ula, sambilin taming yaon, ketatamingan pa. Hal fahimtum? Fahimtum am la? La hawla wala quwwata illa billah. Hangkan siya piyakayan sin Quran ismul maf'ul mastur, sining ma'na niya ismul fa'il satir lil mubalagha. Hipag-exaggerate, hipagpalaggo sin parakala sa kaula-ula, sa amuin taming biutang sintuhan. Hangkan siya amuin limando makataming sa kaula-ula sambilin siya ketatamingan na. Ang kandalong sin Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan. Sambil agun-agun sabab sin makatampan tudya, sambilin tampan ketampanan na. Ada punin maksud hijaban satiran. مفهوم مفهوم يا شيخ مفهوم طيب هون تين آية هلو مسين القرآن في عيشة راضية هون سورة أنو القارعة أنو بس هاني من بنقنانيا أما الذين أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Pahaman yung Quran, ba't ka mo rimasa? Ada punin mga sila, thakulat, niyugatin timbangan nila. Hadlaw qiyamah, sila na tuin, hakabuhi anan, hakabuhi isha, radhiya nagrida. Sila na tuin hakabuhi anan, nagrida. Impangasubuin kabuhi magrida. Atawa in kabuhi siyang karidaan. In kabuhi magrida. Impya kay siyang Quran radiyah. Kabuhi nagrida. Unim matop, hakabuhi nagrida sila. Amun in kabuhi nagrida.
at tawahakabuhi karidaan siya. Bangkam. Ha? Hati niya amuin kabuhi life satisfied. Ikaw ay namuin, siya ay amuin masatisfied ko kanya. Bukon siya ay masatisfied kay mo. Nakita ko life masatisfied kay mo. At tawa ikaw ay masatisfied hakuan. Hakabuhi. Nagbang na. Pauson tanyo na. Indayin doon in maksud isyatin mardiyah. May ta'piyakay sin Qur'anin fa'il. Ha? Sani maksud ismul maf'ul lil mubalagha. Sa kaula-ula in kabuhi hadlaw akhirah. Sindayaw niya iban satisfaction makamu sambilin siya nagrida na. Hada huwa al-maqma. Sambilin siya nagrida na. Bihad turay sa bin ayat innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sabon nato din kaawnan sin janji sin Tuhan. Janji sin Tuhan. Dumatong atawa datungan. Hindi ni ismul fa'il. Ma'ti. Bang mumaknahan, sabon nato din kaawnan sin janji sin Tuhan datungan. Di magkudan. So ay kaawnan sin janji sin Tuhan dumatong. Hindi ni ismul maf'ul maksud atin dumatong. May ta siya piyakay in maf'ul badal sin ismul fa'il lil mubalagha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.